Si entre présidents, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe maintenant. Nous sommes maintenant à l'entrée président. La situation est confuse. Beaucoup de tirs d'armes, on ne sait pas quelle sera la suite. Nous sommes maintenant à l'entrée président. C'est terrible ici, c'est terrible. C'est terrible. Mais qu'est-ce qui se passe, mon Dieu? C'est pas possible. Hein? C'est pas possible. C'est pas possible. Tout le monde est sur la terre. Tout le monde est sur la terre. Oh mon Dieu, mon Dieu. Goma, 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 qu'est-ce qui se passe? Goma, Goma. Uyu mwumva ni urufaya rw'amasasu ruvugira mu mujyi wa Goma ku mugoroba wo ku itariki 10. Turabasuzumwe mukomeje kudukurikira. Uyu ni umwanya tugiye kubagezaho amakuru y'ibiri ku rugamba muri Kongo. Mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubu ibintu bimeze nabi. Mu mujyi wa Goma haraye havuze urufaya rw'amasasu ku buryo abaturage batabaje M23 kugira ngo ibatabare ibakize ubwicanyi buri kuba mu mujyi wa Goma. Abaturage batandukanye baratangaza yuko umujyi wa Goma umaze imyaka 32 utabonekamo umutekano. Ibyo bitangaje nyuma yuko mu mujyi wa Goma ku gicamunsi cyo ku itariki 10 havugiye urufaya rw'amasasu rukagwamo abantu benshi batandukanye. Akaba hamaze kumenyekana ko hamaze kugwamo abantu bagera ku 10. Ku itariki 9 hakaba haraguye umusirikare uri mu barinda perezida wa Repubulika ya Kongo. Ibi ngibi abaturage ba Kongo bakamaje kuvuga ko ari ibintu bikabije batakomeza kwihanganira, bagasaba umutwe wa AFC kubatabara. Nyuma y'ibyo ngibyo abaturage bamaze kugwa mu iyo mirwano yabereye igoma ku mugoroba batangaza yuko ari umutwe wa ADF NALU, ariko bikaba yaje no kwemezwa n'ubutegetsi bwa Kongo buvuga ko ari igitero cy'iterabwoba. Ubutegetsi bw'umujyi wa Goma bukaba bwatangaje ko ari igitero cy'iterabwoba kibasiye umujyi wa Goma, bakaba basaba abaturage gutuza kugira ngo bakurikirane ibiri kubera mw'uwo mujyi. Nyuma yuko ubutegetsi bwa Kinshasa butagize icyo bivugaho, umutwe wa AFC Alliance Fleuve Congo wasohoye itangazo ryamagana amasosiyete civile atagira icyo avuga ku bwicanyi buri kubera mu mujyi wa Goma. Usaba abaturage yuko bakwiye guhaguruka niyonka bakarwanya ubutegetsi bwa Felix Tshisekedi kubera ubwicanyi buri gukorwa mu mujyi wa Goma. Guhera ku itariki 9 kugera ku itariki 10 umujyi wa Goma umaze kurasirwamo abantu bagera ku 10. Ku mugoroba w'ejo hakaba hararashwe abantu bagera kuri 7. Umaze kumenyekana waguye mu icyo gitero akaba ari umukobwa witwa Ineza ndetse n'umusore utaramenyekana amazina ye. Ubutegetsi bwa busaba abaturage aho bari hose mu mujyi wa Goma guhaguruka bakarwanya ubutegetsi kubw'ubwicanyi, bakavuga ko umuturage utahaguruka ngo arwanye ubutegetsi bwa Kinshasa ntacyo yaba amariye igihugu cye. Amakuru yacu katuyasoreza muri Kongo ubundi ku bijyanye n'ububanyi n'amahanga. Igihugu cya Ukraine cyafunguye ambasade muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyi ambasade ifunguwe nyuma yuko ubutegetsi bwa Ukraine buzengurutse Afurika bugenda bushaka ubushuti n'ibihugu byo muri Afurika. Bakaba bafunguye ambasade muri Kongo nyuma yuko Ukraine ihanganye n'Uburusiya bikomeye, Kongo nayo ikaba ihanganye n'umutwe wa M23.